Pozdrav svima. Sada ćemo raditi jedan zadatak vezan za NS2, odnosno New Simulator 2. Dakle, imamo ovdje postavku zadatka i na osnovu ovog teksta i slike potrebno je, kao što piše ovdje, napisati TCL skriptu koja simulira datu topologiju i pod B modificirati TCL skriptu i ponoviti simulaciju za scenarij gdje čvor N0 predstavlja izvor CBR UDP konekcije sa istim parametrima koji vrijede za prethodnu CBR UDP konekciju. Dakle, sada ću svaki kod objasniti, pa krenimo. Kaže, mreža se sastoji od 4 čvora, N0, N1, N2, N3, odnosno 5 čvorova, ovdje je greška u postavci, dakle sastoji se od 5 čvorova, pišemo N1, N2, N3 i N4, kao što je prikazano na ovoj slici ovdje. Tako da sada odmah prelazimo na pisanje koda. Najlakše je pisati ovaj kod pomoću aplikacije Notepad++, veoma je lako instalirati, tako da lako je za upotrebu i dosta je pregledno. Prvo što trebamo uraditi kod pisanja, dakle kod izrade ovog zadatka, jeste ovaj ovdje dio. Dakle, ovaj ovdje dio je isti za svaki zadatak. Njega slobodno možete, dakle, prepisati. Ne treba ništa mijenjati, modifikovati, on uvijek ostaje isti. Rekli smo da se mreža sastoji od 5 čvorova, od N0 do N4, kao što možemo vidjeti na slici. I tako ćemo sada to napisati ovdje. Idemo set N0 i ovo uvijek ostaje isto, NS node. Ovo pišemo za svaki čvor, znači ovo nam je prvi čvor N0. Sada pišemo isto za drugi čvor N1, treći N2, četvrti N3 i peti N4. Na ovaj način postavljamo koliko čvorova na mreža ima. Idemo dalje. Kaže, duplex linkovi između čvorova N0 i N2 te između N1 i N2 imaju propusnu moć 2 megabita po sekundi i kašnjenje 10 milisekundi. To pišemo na ovaj način. Ovako ćemo to da nam bude preglednije. Između čvorova N0 i N2, evo ga ovdje, pišemo ovako. Dakle, NS duplex link između N0 i N2 čvora, znači između ova dva čvora, ima propusna moć 2 megabita po sekundi. Pa pišemo 2 megabita i kaže kašnjenje 10 milisekundi. Pa pišemo 10 milisekundi i ovdje ovo pišemo droptail. Idemo dalje. Duplex linkovi između čvorova N2 i N3 te N3 i N4 imaju propusnu moć 1,7 megabita po sekundi i kašnjenje 10 milisekundi. Između čvora N2 i N3. Dakle, evo ga, čvor N2 i N3, propusna moć 1,7 megabita i kašnjenje 10 milisekundi. Tako isto i za ovaj drugu relaciju N3 i N4. Dakle, isto 1,7 kao što piše u zadatku, 1,7 megabita po sekundi i kašnjenje 10 milisekundi. Tako da smo ovaj dio završili. Došli smo do ovdje. Idemo dalje. Svaki čvor koristi droptail red maksimalne dužine 10 paketa. To se radi ovako. Između svakog čvora, odnosno na svaki link, se postavlja maksimalna dužina od 10 paketa, kao što je prikazano ovdje. U zadatku je napisano da se odredi maksimalna dužina od 10 paketa na svakom čvoru, ali ako postavimo tu dužinu između svakog čvora, dakle na svakom ovom linku, automatski smo odradili maksimalnu dužinu na svakom čvoru, jer ne može čvor primiti više paketa koliko može link prenijeti. Ako link može prenijeti 10 paketa, toliko će i čvor primiti 10 paketa, neće sigurno više primiti.
tako da je to određeno na ovaj način. Sljedeće što moramo podesiti su boje čvorova i boje između svakog čvora, odnosno linkova. To nam u zadatku je prikazano ovako, dakle čvorovi kao i linkovi u nam prikazu koriste različite boje. Tako da se to piše na ovaj način, čvor N0 ima boju crvenu, čvor N1 ima ljubičastu i tako dalje. Za svaki čvor napišemo njegovu boju. Na ovaj način ovdje se podešava boja linkova, dakle ns duplex link op između čvora N0 i N2 boja je bijela, između čvora N1 i N2 boja je zelena i tako dalje. Kada smo već kod linkova između čvorova, na ovaj način ovdje se piše orijentacija tih linkova. Najlakši način da se to napiše jeste da gledamo sliku. Ovdje kaže ns duplex link op između čvora N0 i N2 ima orijentaciju desno dole. Pa ako pogledamo sliku, dakle čvor N0, čvor N2, relacija linka je dakle desno prema dole. Ovdje piše N1, N2, desno prema gore. Pa vidimo ovdje čvor N1, čvor N2 ide desno prema gore. I ovaj dole N2, N3 ide desno, N2, N3 ovdje i N3 i N4 također desno. Tako da smo završili podešavanje i orijentacije i boje datih linkova. U zadatku nam piše najveća veličina paketa kojeg može generisati TCP agent je 1 kilobit, odnosno 1 kilobajt. To se piše na ovaj način. Set TCP i ovdje kreiramo novi agent TCP-a. Zašto to radimo? Zato što možemo vidjeti ovdje na ovoj šemi da imamo tu gore TCP, znači njega moramo prvo kreirati, odnosno njegov agent. Sljedeće što pišemo jeste ns attach agent n0 TCP. Šta ovo znači? Pa ovo kaže poveži mi agenta N0, znači čvor N0 sa TCP-em. Kao što je ovdje povezano na ovoj slici, pogledamo. Znači N0 je povezan sa TCP-em. Zato smo i dole pisali N0 i TCP. Dobro. Sljedeće što moramo raditi je isto kao što smo radili za TCP, tako moramo uraditi vamo na drugoj strani za ovaj sync. Sada opet znači pišemo set sync, kao što smo vamo pisali set TCP, vamo isto set sync i kreiramo novi agent TCP sync. Zatim sljedeće što se piše jeste ns, opet znači attach agent, znači poveži mi agenta, šta ćemo sada povezati? Pa povezat ćemo ovaj sync sa čvorom N4. Zato pišemo ovdje N4 i sync. Dobro, i to smo završili. Sada ono što, dakle povezali smo sync i N4 i TCP i N0. Sada trebamo povezati taj TCP i sync. Pa zato pišemo ovdje ns connect, znači spoji TCP sa syncom. Idemo dalje. Sljedeće što pišemo jeste TCP set fit 1. Šta ovo znači? Pa ovo znači da postavljamo boju, dakle protoka TCP-a dakle na 1. A gore smo na početku napisali, znači to je ovaj dio, kaže ns color 1, to će nam biti plava boja. Znači 1 je plava boja, a 2 je crvena boja. Pa smo sada dole napisali da nam je dakle protok iz TCP-a bit će plavom bojom. Zato je ovdje 1. Ne znam, mogli smo staviti 2, nebitno.
ali eto stavit ćemo 1. Dalje, to ne piše gore u zadatku, ali eto, treba da se stavi. Dobro, došli smo do ovdje. Dakle, najveća veličina paketa kojeg može generisati TCP agent je 1 kilobit. To pišemo ovdje. TCP set packet size 1024. Zašto 1024? Pa pretvorimo 1 kilobit, odnosno 1 kilobajt u bajte. 1 kilobajt ima 1024 bajta. To je lako zapamtiti. Zato smo napisali, dakle, veličina paketa 1024. Dobro, idemo dalje. Sada pišemo ovaj ovdje dio. Kaže set FTP new application FTP. Postavi FTP, gledamo sa slike, znači postavi novu aplikaciju za FTP. I ovo dole ispod, FTP attach agent TCP. Znači ovo isto radimo kao što smo radili gore. Ovdje attach agent N0 TCP, povezali N0 i TCP, sada isto moramo povezati TCP sa FTP-om. Sad to pišemo ovdje, poveži mi FTP sa TCP-om. Dobro, znači još jednom da kažem da je bitno povezati sve ove elemente. Prvo smo povezali TCP sa N0, znači to je ono attach agent, pa smo povezali N4 sa syncom, pa smo povezali sync sa TCP-om. Sada smo ovo zadnje povezali FTP sa TCP-om. Vraćamo se gore na zadatak i kaže, ovdje smo došli, CBR agent je konfigurisan da generiše pakete dužine 0,5 KB pri brzini od 1 megabit po sekundi. Prvo što pišemo jeste set UDP, postavljamo novi agent UDP. To je ovo ovdje, gledamo na slici, to je ovo. Zatim NS attach agent N1 UDP. Dakle, povezujemo čvor N1 sa UDP-om. Isto kao što smo gore povezali N0 sa TCP-om. Kada smo to uradili, sada postavljamo nul vrijednost. To je ovo ovdje sa slike. Pišemo NS attach agent N4 i 0. Pa vidimo ovdje čvor N4 povezano sa i to je. I sad još ono što nam je preostalo jeste da povežemo 0 sa UDP-om. To se piše na ovaj način, NS connect UDP i 0. Gore smo na kraju povezali sync sa TCP-om kada smo radili TCP konekciju, a sada isto radimo sa UDP konekcijom, povezujemo UDP sa 0. I na kraju UDP set fit to 2. Ovo je boja, gore smo stavljali kod TCP-a boju koja ima vrijednost 1, a to je bila plava boja. Ostalo nam je još da stavimo za UDP konekciju crvenu boju, a crvena boja ima vrijednost 2, tako da smo ovdje napisali 2. Tako da smo završili i ovu donju stranu. Povezali smo UDP sa čvorom N1, 0 povezali sa čvorom N4, UDP povezali sa 0. Još ono što nam preostaje s ovom donjom stranom jeste da povežemo CBR sa UDP-om. To se radi na sljedeći način. Pišemo set CBR kao nova aplikacija CBR-a. Onda CBR attach agent UDP. Gledamo na slici, CBR je tu odmah uz UDP, tako da ćemo ih povezati. Ovdje piše CBR set rate 1 megabit. Vratit ćemo se kratko na tekst i pogledati ovdje da piše da je CBR agent konfigurisan da generiše pakete dužine 0,5 KB
pri brzini od 1 megabit po sekundi. Zbog toga ovdje stoji CBR set rate 1 megabit. Dakle, to je brzina 1 megabit po sekundi. I dole na kraju set packet size 512, to je ova ovdje dužina paketa 0,5 KB. Kada pretvorimo 0,5 KB u bajte, dobit ćemo 512 bajta. Tako da smo i ovaj dio riješili. Vraćamo se na tekst i kaže svaki čvor je određen posebnim imenom koje će se pokazati nakon 3 sekunde simulacije. To se piše na ovaj način. ns at 3.0 i onda n0 label čvor 0. Čvor n1 ima naziv čvor 1, n2 naziv čvor 2 i tako dalje. I ono što je bitno jeste da se ovdje napiše vrijeme 3.0. Dakle, ne možemo napisati samo 3, nego mora biti ovo tačka 0. Dobro. Vraćamo se na tekst. Kaže vremenski raspored slanja FTP podataka je od 1 do 4 sekunde. Pišemo ns. Kaže da FTP počinje sa prvom sekundom. To je ovo ovdje, 1.0 počinje sa prvom sekundom. I FTP završava 4. sekundi. Zato ovdje piše 4.0. Od prve sekunde do 4. sekunde. To je za FTP. Za CBR kaže dok je vrijeme slanja CBR podataka u vremenu od 0,1 do 3,5 sekundi. Pa isto napišemo, počinje 0,1, završava 3,5. I na kraju kaže simulacija traje 5 sekundi, to se piše ovako, ns at 5.0 finish, završava 5. sekundi. Tako da smo došli do kraja zadatka, sve što preostaje jeste sada ovu skriptu sačuvati i pokrenuti je pomoću NUM softvera. Idemo save as, sačuvamo ne znam negdje, ali bitno je sačuvati samo preko tool command language, odnosno da nam bude TCL file. Evo ga ovdje. Sada ćemo njega kopirati tamo gdje nam je instaliran Cygwin. To je ovdje. I folder home. I folder lab. I ovdje ćemo zalijepiti ovu TCL skriptu. Sada je samo potrebno ovu skriptu pokrenuti. Ulazimo u Cygwin. Ovdje sam ja napisao te komande koje se trebaju upisati. Dakle, prvo pišemo source razmak.bash rc, zatim cd razmak 2 tačke, nalazimo se u folderu home, onda cd lab, jer nam se taj folder nalazi u lab folderu, tako da smo ušli sada u taj folder i sada samo pokrenemo ns vježbe 3.tcl, samo malo, da, vježbe 3, evo ga, i evo ga, sada nam je ovaj Cygwin kreirao out.num file koji se nalazi u ovom lab folderu. Sada ćemo ovaj file otvoriti preko ovog ovdje NUM softvera. Dakle, ulazimo u NUM, idemo file, open i nađemo taj out.num iz lab foldera. I zatim
I evo ga, kao što vidimo, to je taj krajnji rezultat. Sada ćemo pokrenuti ovu simulaciju da vidimo radi li. Povećat ćemo malo vrijeme na 6 milisekundi. I evo vidimo ovo crvenom bojom, to nam je onaj UDP što smo podesili tamo u skripti, a ovo plavom bojom to nam je TCP. Evo, pustit ćemo do kraja. To je to. Ukoliko vam ne bude nešto jasno, ukoliko budete imali nekih pitanja, napišite dole u komentar i odgovorit ću. Pozdrav!